example in this district. For any district, the name and fame of the district. Ini kata kerja kedua nak kaliang jong i DC 8 pau ya kajing e kibabun kajing Syam kajing Trikam jong i baka district administration kamtam e ka bede baka jing Bamdan mo kajing Bamdan jong ki head jong department welfare kemudian akan dika district kajing i wat hadi Malayo ya ka baka jong ka district mentala jan kemas house nam te idan ru kinong tray kiba mo ki officer kiba tray nak kita tekam kiba penpau ya kaju kajing e ru ka ba IDC 8 pau nakalang jong aru namar mga datang maroy katiga snikom u no mikmat pa ba kiwi-kiwi kim simlawan ngam tip bagay kadaw ibamet ba ti laptip pentip IGC ba imna uron ni kam nara nakalang jong aru kumun mikmat katiga pon nara kran ha ulad bu un simkhia ya kani pataki officer ki batri ha pon ke district mo kumong himne i DC 8 pau ya kataga jeng e ka jumban ke district head hagi department ki officer ni kita trikam ki bape ki 8 pau kadu utam nakalang jong alu ke mu no mikmat mangan penpau ya kini khamtam haulat abawan sekadika district kejungi teng lakren phai kini ngana kedo baki babun ki tenat rekam ki padon ya ki hat lagi jom but kani kejung bomdon ki hat mo nan ki bede page ya kita rekam ka kata shibun ya kejung rekam juga office sini Eastern West Kassil district kalau ngebas musi ba hakatu kejung lang kita ki officer ki baki penpau baki haban pe lang ya ke Eastern West Kassil district Kaban pe lang ya ka West Kassil district bat kemjuru ya ka South West Kassil district. Kiaman mundur be ba uwe ubriu un pe adu likely ke district. Atu kam ketamu ya ka Trikam. Jong kita Trikam ke pe dengan district ke jongi. Rada kesorkan jela kadang ka pisate ban katerwa masih tulok di Kenong Trade District Council. Yang ia po ke HADC ka ba ka tulok kalong kembahnya folklore system. Apo garil sediakan panat ya ka tulok ke badan apo ke HADC. Kemudian ajan district boleh penmino ya ki pos haki district haki department ki badan hang ni apa Eastern West Kassil district ke jongi